Biya kamal gwasa me ka no online TV channel and manduni sham kosnyak mala no roisni bana right katin kontilat Caribbean right now ka jone am ban lim gwasa me bukone to ka jen message nen yana me ka screen message mane gore James Gadet Lampoir no dio je ci konto tane je ka kor gwada paywe an jo ban lim gwasa me ta danen gagna ka je ke bol mail jen she bol mail she je difan ka jen message me bana mandana le roda ba kono ko link do bana to ke je shi je ler mo ko bana waka ki Dr. Machar en wale jen shang logde ka jen shang ka waro ka payol kel wale ba lugo mo ba je continue ka jen gwase be bana mandana to ban je ngach shana men liang ka mandana inshallah gwase me ramkel me ramedit ka kume Dr. Riek Machar bokon kweni ye message gwad me coach gorka to kwaine if Kiir has the power to appoint and dismiss Bolmel, why keep him in power to destroy the nation? If Bol is not implementing Kiir's will, don't buy the bait. Gwasa me chela ro nene janina na medisal pakima yadit take a long, you know, ko be Bolmel be jakwan ka take a long bako dere Bolmel dere jogo kwara, you know ngumi dere jago dere tere kwar ka damo ka dong dere kwar kilm yadi daraja yar no micheten konte latke ketin gorkan ode latte kume kilm yadi michaklet point Bolmel nguma de kilm yadi de jago dertere kwarka de mone yana kule jogono chwa Bolmel chwa je la jor ko ram yos ke kir mayadit ala komene me mishano ngani ramkel very important ka kume Dr. Riek Machar, James Gadet Dag Lampoir bukon ngaje no nene message me karwade ni do kono Kiir chaje logo neken okay shara madana cha kwanya jan cause Bolmel kwanya Kiir de je korol kona talk right now chana kenen ci kon kenen you know everything din kon talk ki Bolmel chana kenen Bolmel awajen arami mo shi corrupt Bolmel arami mo mi shi deserve ko der take power right now Bolmel ke position dan tin che je deserve ka jo dan lat ka gwasme you know ko ba talk ba je la den ngum le rode mi jag Bolmel ko betu wi kwam ko do be kwan ke je what were the reason of his appointment because jim chai kwan la kwan ke mission kwan ji ke lo chai kwan lo ba Bolmel kwan ga je ko den be kuma ke mi yadi be le rika se ko ne diale ko ne chala chana kanen no she na che kanak ko na ngache no che nuare yanak che mission che lat ano che diɛn che la wona dorin bokana dor shal ke itonch nyagon tame jena ne ke jena janken so no mo ke lo shi ne ken ci konen o charge lok men kware ko ken kwar jana to gujo Bolmel position dan tin che deserve you know ka ta dan lat keneje ajen mukule te ke mishalar ramandana la kwar and secretary dung SPLIO no pin Dr. Machar and wonena she na tikande right ka kwiwut commercial ka me Bolmel ko ramadana kwanye jani yo gwat mite nyure karwade leden yanka bataram jogo no di nobody is questioning Kiir yadit muku Bolmel ku go nyot lele kedi taram do nangten ajen ndanen lot ka gwat me so bianga jeno misha comment aje to bram very important chit ka me te jemezane Gadet Dag Lampoir ngaje manana to ngajen go garame yot kene je la bait
be ite chere mi dep lo dep kun na ka je chere men la tuk mi de bi karech la rej la tuk la ja moji amina bi dep la dep rej bi tuk de bi point den ngum da manan you know shubat bi moy ko bi moy ka dor ka ring ki ka kwen you know shit kemien mi shela tan bi ko yor yer so na mo beleri la bait ala chere mi rami de bin na ka je so bol mela wa de kun na ka je munyo do very soon but they jana wo bok chere mi shalen gwa meno ti kem ya de take all the power dan te je dere bol mel dere je wo ka dere bol mel wa dere ja tin so right now je na talk so mi jakon di alko ci kon bi surprise no bol mel ke jan tam me ba je la jor do blar ke je jor ke je bi nga je no de tukume kirmi yadit you know ka jan tam mi cha wo ke jeme te kim yadit take a power mi dit ka kwide so be kon dial te ngi no charge buj right now cause ngai kon kir mala use ni siang la ya gurno ene ram mo mi nyir ram cha kwanya che de la wo ja ram mo point ram danen men cha nok che ke bol mel che de no no dere je wo chang na ra jang ta no gor no de ja kapin ko wajen tele power but che corruption che la jen ta dan lat ke je jang ka je no so mi no question de wana no kami rami mu je corrupt mu ko nga je kim yadit man ka to be jenen bol mel che family dung kirmi yadi che jariang kayo yodi ala kan ka mo by the way kir gur ram mo be blem be je bi shif ka je ki be ta dan na dong da gar mo kalpinirun who knows te ga ne kalpinire kor ga de tela jang you know tela jang panken te de kel ka point de en kirmi yadi te very important chet ka kol kor ku je dan ci konte ka power right now jane je yor joko mi so mi nyodo de kila ja use mi che use e look be yo tong mi je ndana talk so right now de ku je no kire no ko garam me kien no ko ne ko kile no la use ni je den mi che ngaje no shi cha je look ne ka tin konti la in a circle den be yor tong mi so ne me da mi ne yana e ku ko mon manano cha met ka ku bol mel jenin kono men go bol mel wa cha je de jogo no cha je de bel ko leten kon le ka ku kirmi yadi what if chi bol mel che ku che jala de che kir che what will happen agenta lin kono agenta na jang bu yit karodian so chana ne me chana jamini nyok another information guatemene lerodian lere me minyoga yekel kui Dr. Machar gwase me awala sha lugde cha nyok muto je chere mendana ngai kono you know no ne me gor je no be nyoga yekel ko biya kula ngache no why what is happening muto ko de kon dial tika ngache akatin kono lat ko din gwase you know cause bana te diale bana kading jowo chalat gwase me ramme me mi nen kono me shed de kolare ngadi page you know and page mo cha right kata danen cha Dr. Machar tai nan gwalo ka jen wale as a reminder bana mandan sho lat ko ban e chulin kel ko gor ko bana jeling very important riek Machar wala ga shanga waro ka payol kel cha jan nyok manang ka je re lok you know bantin content chalat katin kono wala ray lok bana kalin ka jalere me ko ni siang lo kona gor bana lon dia la kon lat ko di ndo badan lok ka Dr. Machar ka je ki what is happening there ngum talk then bu kon kalin kel gwasamene pije chal ke the public la to la kala de pai kene pusene me mi gor be nyaa yekel no ngai kon Dr. Machar no generami mo me cha yen wal no chi kon blo ke store but ban lo ne bana lan mandan le ro de ka court ka gwalo right now kon gwalo te ga lat ko yen you know to go liang you know bana ne me ban jelinkel Dr. Machar right now chi mandan ngai kon you know no wale cha nyoko mo ke je gwalo chi mandan channel gwado me ke je report men reason dan nanga je gwalo ga je ngai kondiale jen tai dan ci kurche to go je re wicha kanasir okay chana kula ling ni do bdanen wungwan weken ga je right now ko take a report mi shano ngwad me bakula nya yakela re report kana me an wale ka jen shanka waro ka paywel ke ron kin dangro jan dangro de dich Dr. Machar chanyo ko manang ka je gwalok na me high profile court case de ngai kona
cha first by President Dr. Machar kana neka telaji ki senior SPLM SPLA I official cha ga kandi ala yen kere wi ka juba chere me ngai kona ga kwikore dan an wala gwalo gandan cha tugon wala no ke jenta ga me cha jojo gwano cha session cha nyogo mi de tok ka bane man bala da ji persecution team ken re content gwain ka dak machar be ken witness ni ken be ken kanyok mi dong de ken ketich you know ko ken kala no ne na ken de ne ken ne de ka gang ne tin content la witness ne ko witness ne cha tin cha ja tok lar ken ne de ti de ka dil gang ka de ka cha point cha de ne you know cha go te ram mo de point de ken ke de the point can de ngach and then she can jilok sha dwell sha jalat no ka freedom all dwell mi sha ga cha goro dong te karami mo me ba nenten baran no ga cha de kum den ba ku lo le breje mo yo ma cha ti yo shi gon mo gon dak ma char ci jalat ke je and then ba ju ku le nyok me loy ke je jok ka jen report me mu ko ling ala Judge James Alala Deng Barwach and on wala and ko ajaram dana letidial Dr. James Alala Deng again presiding judge wajen dong wala be ruling bajalat katin konte chalat you know ka do badani sha dak ma char chaja gwain kaje ka be tin chala the prosecution team kan dia tiji kan ga submit you know wona ka witness niken wa dong be ruling bajalat mi ka kaini ki ka to den be kala be clear information be deliver ko ne dia alje ndana lep ka enno ti dia de ka to but witness ni ten content ga ga dar ko chari di dial kan wer shere mangai kono shikan chiga jang ramedana chiro karo de wut bargazal man la man chala basilio again a police you know a police officer jaram dana jene tekenen ko ci Dr. Machar can take tour main ni can circulate online ka social media especially ka WhatsApp ka kujamo WhatsApp sha turo ya nyot eno chinware kanen kan tur ro jaga ne ka kuma SPLIO nyok ka nyok share ka kel ki kan go je kan evident ton it combination ki mette char ya leka te kwa te kam kan waya mi menyo ne wa je ne she chen waya mi she ka support you know so na mo mi la ro de she ka ta da na she ka Dr. Machar she kan go in ka ja nyok bo she kan pot kang chol she kan nyok mo go in kana go in kana ka kwi kan she pot kang cha ja kam yo job ka $30,000 US atisha nangre which ka nasser kananga ke renal no jen ci pot kan ke $30,000 ka kamnor wa ami kan kor kan to ga she ne to she ka fan ngai ke ka to go no ne me ka ci to tele to mudetin nyok chicken pot kang mi kan nyok mo goin kan no te ka yuti chop ko 1,500 ti cha jak gok mo you can answer chi gok mo ni cha ja mo ka yo en gok mo point ba ngai ke je ken chicken chori kan lat so ka la no na pot kang che gok che je mo ka yo but na me cha lat bon wa ka evidence ka ni ken te ken ke evidence she can pot kang ba gwas me kene ko kene gane nyo go ni sher manana ngai kon dial ti lat ken ruden dial ke kaini we mo mi gor jeno ba ne Dr. Machar senior government official ka spela yo kan dial ke jen Dr. Machar kan dial ba ka yen ka tadan gu keneja men ci tok ken witness ne kin ni ten content kwale tin ba ti jen wale Canadian County la prosecution team la neken wa panken bane gigejeno of course ko kan ware bika testified against Dr. Machar to kende pa ku nyo gwase men go cha laro ishi potkang she 30,000 she ganang these are the people telan ware kan bukulo testified and bukulo rajano yes chi potkang che na me che jelel na kana me ko kan cha ka promise ka lot of money ko ne ti ngai kana to no kan ware
cha ko look already. But what they do ko chere malara nga ko ro dong won ngai just cheng bile liu ke cheng bile ted agenda na to ka ne kontela Nuer tamare ke juba tin kuda man ken ku kana la gwain ka tarkai ka kwa gala use kum kem yadit ano yenene kun ano ina kaniya lokaniya de kula long na de ka kir logo no mishala Nuer ram no mitaka power ka jinwar shi abdul madiyana jabe jidil log bayani min ko dobna ande jilo ko je but Nuer she can realize such things ano gwaljanga go bikan Nuer can bikan kanak. So right now look at me we jana kwala cholga jen wo jen political motivated lo she dung ta gor tokten. So mu gor no tokten by the way she cha tok she cha je ko re diala kono lat ko re ne ko gwaze da ne shi community shi ko raja no go ne no ba ne no national unified force ke national army which la combination of SPLA you can bond ko ken ka chu kem ya de je play down kana no you know in the state you go no ba jangne de ne re we can answer. And kore da ne tuok chime ko na ngati ga ne chicken ga gwanyelo you know native very important kan Nuer wayam particularly don't can ne talk a part of SPLA. By the way ene ram lan Nuer ka den show chen ke de ne SSPD la ja level no general SPLA chang je ram ma gang dorien ba ji dilat ka that category ko jen do badan lal ka na ka jen Nuer ga je ne content la Sudanese ke ne ko ken chet ka jang tet bar kan yal ne to chwal kan ne dial content ka panal no ken ke Nuer wayam ke ken ke de ne SPLA. So katok SPLA dap ka je ka kwi kore da ne nak Nuer anguma da ken ge cha support Nuer you know but mo na ka reality ta yin na ka je yin ngane Nuer ken de ne SSPD cha ko la tiam shi kan let's say dung dong chi tiam Nuer ne right now don't tell me de lat mi chi tum Nuer ne tell me de lat chi me chi to ka juba ka 2013 nguma cha lat ne tell me cha lat ni chu men tama chi Nuer chi lutin sha kan nak in mass number more than 40,000 around Nuer and pain and the Lucas Sudan Kajan civil war more than 400,000 but specifically just 2 days take on a courier to juba 20 December 15 December 16 can these 2 days I can allow within a week I can go there nakanatin me la na aduli wa kana wana naga me dul you know kada dialti kan kim ya dit kana contage you know jene kwala de no the hybrid code de establish code na war crime de looked in one mon kira wala tara mishi look tara mishi na tech ka ku police ga manan nan man cha al pin ji africa no we mishi kwer mo kan watch jene shaje bitech a can la tijje go can la duebo cha bitech but how ram nan na ma ba mi je na ka bara ram ne tel dur mi chalat ma de gujiri ram maram moram jegjo mo kwa ne tin na kwa ka lawo no de kan je kan la this thing she something good. So ko kuje mone shi mission na me chatwok en wala ka jen shanga wara o me ka paiwal ka ron kin dawo yanda ra wide de Dr. Machar cha lu de cha to kallu ko mo binarach ka cha no de witness ni kan dia de ko mo ke witness protection mo gwadran bo right tin cha ro cha dol cha de la within freedom all me bekan lu ko mo bekan gorten alo barana no ga cha wudu kum bai la re then after that mi cha ji te ke ti tin ye tok then bai lu bo wewa. So janta dan le ro de no an wale don't be judge James alala den be ruling be jalat ki be dor be jogutu ka do dan ngor ge ko de tuk an wale jen shangan jandang ro dien ka ko diering dung Dr. Machar mungut kan thok kan ne ngach an gwan wo wede ko kon lat ke gonye ne ken a sheng men Dr. Machar ka all David ne kon shanu kan wo tanin ka kaine ngoda ba kume gorje no bika Dr. Machar bika dismantle ko chen gore Machar to be campaign and ke be compete ka 2026 election ko janta dan len ngor ni by the way mi gane no go no de malder ben she kan ti dal kan ja kayise ala ta ya ko to ja kana sa de ka bano ka ngana Nuer nyen to ne ke de na SSPD chere man nyen kan ka warap nyen kan gona ko kena to ka cha ya kap ka even galwing Malaysia ka jang chi nyen ka SSPD ku tel ma chalel ka but ko ne ti ko kan Nuer kan nyen to ne ka ne rin content la SSPD so jan mi shwet ka dor ka jamo
you know. So jo me jana no go de nyai kel. After that you bana racha ka ta dana chi court che we ka je kan ler ko kina kon de kon keling. Ana go ro jin bi channel bi support and bi atakamal. Bye bye.